هەڤال عەگید dibêje ramana welatparêzî ya li Herêma min û tevgera şûreşgerî ya li Tirkiyê ji ber îeleqeya min bi tevgera ciwanên xwenede û bi hesên mirovî yên pêşverû û xwesteka min a hov a ji bo pratiyeke radîkal a di navbera gelên herêmê de pêk were ev e. Di şûreşa min de bû alîkar. Her çend berê min bi şîrojê re eleqdar bû, lê şûreşa min bi tevgera me dest pê kir û têkiliya min bi tevgera şûreşgerî re tune bû. Bawerî û dîtina taybetmendiyên serxwebûnxwaz ên vê tevgerê û haya min ji ferqa di navbera vê tevgerê ji hêlekê û komên sosyal û necêtperest û reformaxwaz ji aliyê din ve heye û vî awayî min biryar da got bi tevahî tevlî Partiya Karkerê Kurdistanê bibim. Fermandarê leşkerî Egîd di sala 1956 de li navşeya Farqînê ya Amedê jî dayîk bû. Egîd û malbata xwe di zarokatiya xwe de koçber bûn û li Êlihê bicih bûn. Li Êlihê mezin bû û ji wir beşdarî çalakiyên yekemîn ên şûreşgerî bû. Di sala 1907 de bi afrînerê jiyanekî virûmet Mezlûm Dogan bi îdeolojiya Apoşî û Partiya Karkerê Kurdistanê re bi giştî tevgerên ciwanên xwendewar dike û bi bandora xwe ya rasterast tevlî komî dibe, çalakiyên Rêheval Egîd bi karîger, aktîvî û zindîwarî dihate naskirin û li her cihê golê bû di xebatê de pêşeng bû. Şerê li hemberî pertekên navind û derdora gopêra jiyan dikir bi bîrdozî, siyasî û rêxistinî. Di pratîka şerê gelê li dijî artêşa Tirk de bi jêhatîbûna xwe dihate naskirin û di warê pratîk û tewriyê de di vî warî de gavên bi kalîte pêk anî û weke fermandarê giştî yê hêzên gerîla di wê demê de destpêkirina operasyona fermî ya yekem al dijî artêşa Tirk û bûyîna fermandariya qadê ya gerîlayan a lêşiyayan nehêsan e. Ji ber got li dijî îmkanên kêm ezmûn tune bû û hemû alîgerên wê xwendekarên zayîngehê bûn, got Kurdistanê bi çavên xwe nedîtin, îcar çawa dikarî bûn çiya ji xwe re bikin mal û li wir her tiştî ji tunebûnê biafrînin. Di demekê de got hindik cebelxane, pêdivîst û cil û berg bi dest dixistin, pirsgirêkeke cidî bû. Ji ber rewşa bêhêvîtiyê ya got civaka Kurd têde dijî û girtina hemû deriyên hêviyê di encama siyaseta hilandin û helwişandinê de got bê salan e li dijî wî tê meşandin, wê demê gotina em ê li dijî dewleta Tirk bi şerê çekdarî dest pê bikin, di nava piraniya malbatên bi çanda Kurdî de hoveke pêkanok bû. Bersiva herî baş jî bi dînî ye û vê meseleyê vala berde. Birêxistinekirina girsayan û milîsan ji bilî pertekên pratîkî îradeyeke qayîm lazim bû. Serkeftin, gotbawerî û hêviya gel vedigerîne. Heval Egîd di sala 1908 de weke endamê Encumana Navendî ya Hêzên Rizgariya Kurdistanê Herekê hate hilbijartin û di 4 Tîrmehê de berpirsyartiya rêxistina propagandiya çekdarî li Kurdistanê û başûrê wê kir. Plansaz û planzekar Heval Egîd di sala 1908 de weke endamê Encumana Navendî ya Hêzên Rizgariya Kurdistanê Herekê hate hilbijartin û di 4 Tîrmehê de berpirsyartiya rêxistina propagandiya çekdarî li Kurdistanê kir. Plansazî û plansezekar operasyona yekem a li dijî artêşa Tirk a li Arohê di dema destpêkirina pêngava pazê tebaxê de û gotinên wî yên dawî beriya destpêkirina operasyonê jî wihan e. Nabe got kes bê destûr derkeve derveyî çarçoveya planê û ji ber çi sedemî be jî derketina xendeqan nayê destûrkirin. Di vê agir bê felaket û kujer be. Nehiştina guleyan li cihê xelat divê rêheval ji hedefgirtina çekan rêhevalê li pêşxwe dûr bixin, herkes ji bo sivîl birîndar nebe şiyareke taybet nîşan bide. Pêşî li talanê bêgirtin. Divê herkes li gorî perîgala parastinê ya pêvajoya vekişînê tev bigere. Belkî îro aksiyon min lê şervanên Kurd wek operasyona yekem cara yekem bû bihîstin û Rêheval Egîd cara yekem van gotinan dubare dikir. Şervanên wî xwendekarên zayîngehê bûn, belkî îro aksiyon min lê şervanên Kurd weke operasyona yekem cara yekem bû bihîstin û Rêheval Egîd cara yekem van gotinan dubare dikir. Şervanên wî xwendekarên zayîngehê bûn, goberê beşdarî operasyonê çekdarî nebûn û ezmûna leşkerî
و کۆمبوونا پارتیە تو نەبوو و هەموو جەبلخانەژی 180 گولەنە دوێ ئۆپاراسیۆن بسەرکەوە دو پارتیۆنا عەروادە گۆبێ ناوێ پازێ تەباغا 1983 دهاتە ناسین یەکەم گولەیە شۆڕەشا کوردی ئاوێت و ژوێ دەمێوە شۆڕەشێکە مەزن لە کوردستانی دەست پێ کرد برێخستن بدەستپێلین ژیندار و بێ ئێنەرجی برێگەزên پرانسیب خەباتکار و نەفس بچووک ژێرە دەهاتە گوتن تێکۆ شەرێ نێزیکاتیە ji bo rêhevalên xwe yên biçûk û ji bo girsiyên herêmê yên li qadên golêma her tim bû çavkaniya moral û hêviyê di dijî artêşa Tirk di pazê tebaxa 1983 de di demekê de got hejmara vê artêşê lê çar parçeyê Kurdistanê ji heştê hevalan derbas nedikir û hemû hêz xwedî cebelxaneya heştê guleyan bûn ew kadroyên cêzayên gehê Tirkiyê hatibûn ciya û gundek nedîtibûn û serdana welatê xwe Kurdistanê nekiribûn lê Egîd dibin van hemû şert û mercan de pêşengî ji kampanya û serkeftina wê re kir heta 28 Adara 1986. ناویم عبدالوهاب اکادمیا جواکا ديمقراطيك يا باجاري دربيسي طبعا دما ام ناوي عقيد دي گوتن تبر جعوه تکوشین شورشگر فداکار حتی داوی اف وی به کسایت ناز کن طبعا دما پارتیا کارکری کردستان تی دامزراندن يعني بتكوشينا هن هوالا دهيلا باتمانه ده وك كسايتك جوانكي ام بيجن ولاد باريس جمال باتك ولاد باريس يعني تبل فكر ورامانه في بارتيه دبي وب ام بيجن برنجي كي خرط تبل دبي طبعا اوجي دريا شهيد نمر اوجي مظلوم دوغان تبل پارتیا کارکری کردستان دبی اوج دسپیکا ام بیجن تبلیبوناوی پر چالاکی پر ام بیجن فداکاری يعني زانبونك پر خرجي دا پیش دپیش طبعا دما ام بیجن بتایبت دما درویا 12 آذار 1908 دولتا ترکی چه بو 12 ايلول قصدامه او ام بیجن وقتی بر آب و دردکوی جدروای ولات در قامپی لبنان تیچی کرن عقید بخواه محسوم قرقاماز یک جوان کسایتی ایک تبل پروردای کمین آگه امیجن ده لبنان تیچی کرن دور ده قامپا هات آوا کرن طبعا پشتی پروردا هم هیلا ایدئولوژی هم هیلا سیاسی هم هیلا عسکری پر يعني تبلیبونی بی برنگی کی خورد بون ده پشتر درباسی ولات دبن طبعا وك ام بيجين جبو ام بيجين آماده كاريه بشر چکداری همبری دولتا فاشست ترکیه تکوشینه بکن ام بيجين لجای کردستان جیه خودگرن طبعا ده 1984 ده بازده تباخه ده في شكاية كم او بخوا بدسته شهید عقید هوال عقید تی تقاندن همبری دیوار ترسه همبری ظلم و زورداریا دولتا ترکی آفاشیسم عقید تقینه طبعا وك ام زانن دست بيكاوي يعني برنجي كي ام بيجن هاري فداكاري حتى ريبر ابو فينا فيليد كده في شكاية كمين في شكاية كمين همبري ديوار ترسي هاتي تقاندن جبر دولتا فاشيست پر
يعني ترس خستو دلي ملت سريخ وكس كيني قاري بول بايبراكرا لي في شك هشت ام بيجن او ديواري ترسي بيش كناندن وملت بخورتي تبلي بي يعني ام بيجن شر چکداری ای دست پیکی به فیشکا شهید عقید بو طبعا وكم زانن نافيج محسوم قرقماز طبعا de هاولدان پر چالاکیین پر خورد de جای کردستان هات کرن طبعا de 1986 de de يعني دعوا ويج بو تبليبونا كونغري سيمين بو ل كمينه كي د فاشستي ام بيجن ظلم وزورداريات دولتي لجاي غاباري بشركي يعني هاري مزن وحتى جبوك حوالي خوشي خلاص كي شهيد كافيد 28 آذار 1986 يعني دما ام في دكاريتين برجع خود طبعا او في دكارياوي او شهادتاوي بو ام بيجن ريا حمه شورشواني تفقرة آزادية يعني وقت كرن جلوس كيشخوره ولسر فداكاريا عقيد هات مشاندن وحتى رجاء إيروجي يعني لسر وينا ماتي ام بيجن غريلاي مي سريتشيه لسر ام بيجن فداكاريا تكوشينا شورشوانيا عقيد تي مشاندن طبعا وقت فرمانداري هاري مازن تي بناف كرن ايج في شكا كمين همبري ديواريت ترسي تقانديه وطبعا بوك ام بيجن سامبولا كيجي حمك سيف دكار وحتى رجاء إيروجي قاواك ام دبين شهيد عقيد ام او كسي في دكار او كسي ام بيجن شورشجر او كسي حتى زانا وديمقراط في دكاريا ويجبو قليوي افتي بيرا حركسي قاواك ام دبين عقيد ام دبين يعني بطولة وقت بيجن تشكي هاري مازن جبو قلان خوفي داكريه طبعا ام دي يعني وقت ام بيجن بير انينا شهادتا عقيد ام حمو شهيد تكوشينا ازاديه ببيرتين وام بجنا خل بر حمو شهيدات طويلا طبعا وقت زانين يعني دي ديروكا قلان ده بيارن تشيدبن ام بيجن مسار ديروكاوي بقشتي دكهرن يعني وقت قال كرد ام بيجن بتايبات باكور كردستان دي فاشيست مع دولتات تركي يعني جهاب اصلك اخر كرنا چاندي نمال چاندا خو خودي درکب نمال زمان خو خودي درکب ل باوا کرنا تفکر آزادی و پیشنگتیا وان قهرمان ای هری فداکار وک امزان مظلوم دوغان دسپیکا ام بيجن 21 آذار آگری نوروز بجانه خو فداکر بسه دار کے چخاته خوفي خستي يعني ام بيجن مسار وك بيرا اجي ديروكا قالي كرد بقشتي وديروكا تفقر ازاديه يعني كر هاري بلند نها ام بيجن قالي جهابو استاقر كرني نها قال لك هركز دخوازه تبلي بي هركز دخوازه يناسبك وهركز ببيشنتي افاناي بقهرمانتي افاناي يك مظلوم دوغان ودوي اورتي ديجي ام بيجن بر او فداكار او شهادتها مثلا ام بيجن زكيه الكان روشان بيريفان روناهيه يعني افانا ب بوي بيشنتيا مظلوم دوغان شخور كرن وك سمبولك ولسر مشيان وحمه يعني حتى ام بيجن دهندر زندان احمد تجي مورال دا حواله خوي اواني حوالين دسپیکی حوالين دامزرنیر پارتیا کارکری کردستان مورالك خورد دوان و هم چالاکی لدوی پر خورترتين چالاکی مظلوم بوك ام بيجن سمبولك حمو چالاکی برخدان ره و حتى جهان حتى ام وقت ما اني زمان شهيد عقيد جيب خو وقت جوهراندنه كي ام بيجن قافك دهيلا ام بيجن فداكاريه دهيلا برخدانا هري مزن دعوت يعني بوك هفتاك قالي كرد مسار ديروكا قالي كرد هاد جوهراندن برنجي كي ام بيجن اكتيف ووقت جنوب انبعاث دبي تشي دبي قالي كرد يعني جهه استا
ام بیشن دشورش باکور و رجلاتی سوری دیجی وکم زانن پنجه خدایی و شورشی جیم خواه